Görünüz. Ruhsat verdim. Görünsünüz, geliniz, oturunuz. Biraz yürütünüz. Meditasyonu tekstürüyorum. Kararlısın. Biraz kalın. Geliniz, kalksınız bu işi. Bir solunuzda kandayla başlarlar o zaman. Yok. Basından yavrum, yürüyünüzden su. Kandayla bilgiler var mı? Bunu da bilmiyorum. Bir solunuz жақсы var. Yaxşı. Yaz kalsın. Sizin hangisini kullanıyorsunuz? Üzeriniz davranma jasırmanız. Ne işleri var mı? Uçurtta joksuzga ешқандай жүрекпен. Onday bir şey yoksın. Мен қазір сізге бір жаңа жазып беремін, қаңғысыңыз төмен дедім. Соны пайдаланып ішіп, бір аптадан кейін қайта келесіз. Сол уақытта қайта тексересіз. Денсаулығыңыз жараса, сол кезде қойып береміз. Болмаса тағы да жазып береміз деген. Дәрігер, бір аптамен былай бүгінгі қазіргі шешім болады ма? Ол қалай болады деген. Onu men şişmeyeyim oraya. Asıl koyuyoruz oraya. Как тетю? Ders kütüğünü söylüp hava verdi.